Umugabo so wavuze, umugabo n'uwakoze. Banenga Cristiano Ronaldo na Lionel Messi ko bagiye muri shampiyona z'amasaziro, ariko bari kugaragariza isi ko bibeshye. Ikipe ya Al Ahly nyuma yahinganyirije na Inter Miami ya Lionel Messi, abantu bose bavuga ko ikipe ya Inter Miami icyo ikoze aricyo gikomeye, ngo nta birenze ibi babona ko izagaragaza muri iri rushanwa, ariko yarayitunguye isi yose, iva inyuma itsinda ikipe ya FC Porto ibitego 2-1, harimo igitego cy'intsinzi cya kapiteni Lionel Messi kufura iri direct. Ku rundi ruhande ikipe ya Al Hilal yo muri Arabia Saudite, aho Cristiano Ronaldo asigaye acongera ruhago mw'iyi minsi, yanganyije n'ikipe ya Real Madrid, ikipe ikomeye ku mugabane w'i Burayi bidashidikanywaho. Igisigaye cyo kureba ni ese aya makipe ko yavuye muri shampiyona zinengwa ko ari amasaziro y'abakinnyi bavuye mu makipe akomeye i Burayi, azitwara gute muri ino rushanwa? Ese azava mu matsinda? Ubona wowe azagarukira he?